Talasemia utawi pinungkan kelainan sel darah merah nyantos mangkin pina ke silih tunggil pikobot kesehatan ring Indonesia. Pemerintah pemekas Kementerian Kesehatan sampun ngelaksanakan usaha komprehensif inggian antuk promotif, preventif, wiadin kuratif. Ring pemargin Hari Talasemia Sedunia, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Cut Putri Aryani nyarengang makasami krama, bangda sayanin capang uratian indik pinyungkan talasemia. Mawinan pinyungkan talasemia utawi kelainan sel darah merah, nyantos mangkin enten presiden ketambahin. Putri Aryani nyobiahang prevalensi talasemia ring Indonesia, nyantos warsa kali tali 16, wenten sia tali satak 12 pasien talasemia mayor. Tetegenan prabil sane ketanggung oleh BPJS, indik talasemia sampun ngadeg ring tingkat ageng kelima, melarapan makasami prabil sane sampun kelaksanayang oleh BPJS. Mendasar antuk laporan BPJS warsa kali tali plekutus, mawit saking bulan Oktober makasami prabil sane kemedalang oleh BPJS sampun nyantos 319 miliar rupiah. Selanturnya nih, Mang Dani ngelaksanayang screening nganggen nambakin talasemia, inggih punike panurekse ring darah tepi miwah analisis HB. Puniki kemargiang Mang Dani kramo uning indik angge sane normal utawi talasemia. Putri Aryani taler mausang screening pacang kelaksanayang sedurung kramo megrahaste mangda presiden nambakin pawiwahan, maka kali angge sane menduwe pinyungkan talasemia, sane presiden ngembasin anak talasemia. Tidak menular saat ini fokus kita adalah pada promosi, prevensi, deteksi dini, dan tentu saja tidak mengabaikan pengobatan atau kuratif bagi penderita. Tapi tentu saja ketika penyakit itu secara dini dapat ditemukan sejak awal, maka pengobatannya tentu saja akan lebih mudah dilakukan. Talasemia inggih punike pinyungkan sane nenten menular sane presiden ngawinang protein hemoglobin ring manusia sayan ngereredang. Puniki menjanten sel darah merah presiden bencah sane mawinan pasien sayan sungkan mawinan kirangan darah. Oleh klinis talasemia kawadar dados ketiga inggih punike talasemia mayor, pasien musti nglaksanayang transfusi darah abulan kaping siki nyantos riwekasan. Ring fisik pasien rupanipun pucet kesarengin waduk sane sayan ageng. Mawinan angge kanggen mekarya sane bobot, sane presiden ngeranayang hati miwah limpa sayan ngagengang. Kaping kali talasemia intermedia, pasien musti nglaksanayang transfusi darah nanging nenten rutin. Miwah kaping 3 inggih punika talasemia minor utawi sane sampun kaloktah kebaos pembawa sifat. Pasien talasemia minor ring fisik mangga normal nanging nenten presiden mekarya normal. Pasien talasemia minor taler nenten musti nglaksanayang transfusi darah nanging makesami kategori talasemia presiden ngawenin gen talasemia sayan rered. Saking Jakarta, Juli Suwarta miwah Ketut Sumadiasa ngudingayang.